Pozdrav svima i dobrodošli na mom kanalu. Ovom prilikom ću vam pokazati kako na Instagramu promijeniti jezik ako vam je recimo engleski da postavite na srpski. Pa da počnemo, znači uđete u Instagram, a zatim u nalog uđete onda ove 3 ravne linije sa strane. Pa idete prema dolje. A zatim uđete u ovo što piše language. Tu kliknete. Evo vidite i sami, postavljeno je na engleski, a zatim idete prema dolje da bi našli odgovarajući jezik, to jest da prebačite na srpski. Evo vidite, tu kliknete, uđete opet u nalog, znači evo vidite sad je prebačeno na srpski. Tako da, to bi bilo sve u ovom klipu. Nadam se da vam se svidio. Pretplatite se na ovom kanalu radi još videa koji će biti objavljeni. Pozdrav, do gledanja.